Mukaririete wa nyumba cia kuruntereche tianie cioketie nisi ni baciobanĩtie na mĩario ya Adrian Arũyarũ ĩrĩa ararutire kiri mbunge ya Seneti arĩ mũkuĩ kiri rutere rwa gavana Kawira. Akũrũ baba wete sub-county cionthe cia tianie ciĩna mukaririete o sub-county na Arũyarũ atitongeretie kinya sub-county nwemwe ni bongelete atiwe ni kainekeretete kiari wenga na no mwanka akaewa nthinja amwe na athieti bawe barari nabo mukiri wa Mithika aina ribotie. Chairman ba nyumba cionthe cenjoni cheke kumatia nisi bachumirete na kureana na meario amwe na ugambi bwa Adrian Arũyarũ mbungene Seneti akiyeka gavana Kawira Mwangaza kiriga mbare omwebelietine bakiwote no njori ya ritoko ye ya bochi batwe de turia ni muthuro yu tuwete na inya no tukura twari uru tutaite teithurano na itukunga mukono utongoria bwa region utongoretwo ni bwana Kathera na bwana Murangeni na bara bangi batongeretie na Musa na antu bangi batongeretie region itukunga mukono batu twetiania east twatete chairman wetu mbaru na koi kuonania ntukwera ne koerwo kwareo kwa ntutheri uteithiro ntobuthetie no uteithiro ne bubite kuthabirio no nturepresentative bwabute kuthabathura ni kuma na sub-county baitete mwanka turinganire twinthe Arũyarũ tibwanjurie tiania east na itukanira inya west na twakanira inya central urai muntu orite aina ikindera mwene ire ite kuria na ite amure na nebelire toranjuri kanwa kawe batu tutakwinwe na tukuma nanwe kuma ruare kinya ke ya ruare nyumba ekere italo njuri ni muitererie tora yake na unto icheta munene njuri lisi ya tora ko ke awita region kinya ito county commissioner ekuo de munene njuri wa tiania east waitake kama thire ekuo waitakire ya ikuo ya Bakathera ya ikuo ria wote reo kankuriara nya kithaga barero mwira na onanie lisine na ainamba ya nakuo utinjori kinya mende siriti zato jori na ndisiriti jori ndisiriti itowetau ko Arũyarũ i campaign ne chiake are aba atumira njori bobo eto te kumenya ko njori ya yonde tari na abare anto bothranirwe kilili utheri bakithana kimanto sasawa lakini kwa tweka muntu aina njendereke nende tona njenda irari weu bawatana no ntune antobo kinyo bathatu bana baititete baita na Seneti na njuri kithane ndo tumatu Seneti kete kao ekauga tutaura fulani na fulani eta kuagilisha manto njuri na Seneti kithaku bu wanyete njuri lakini mama manto ate njuri yara ora chinda meru mwake anjuri tumekire no tujete mwana ndo mwango so tutumba kutosaidi bwa gavana tutumba kubaki MCA kuringana nabo njuri itaithira ina itia kira Arũyarũ awite ikyo watilite kira imukaririete otigani east na west no nto sub-county cionthe ithatu tietiania ciina kaririete bao vacancy yoneka muntu arugwa kana aritaya ute munjuri urakwa kana aritaya barabariana ite bibonde baimbi bai o na unibori orokwa ke were chiomye byake ubijine byana na buyobwira kithoro rariane te gukakwire kana kithaga aritayire no te ora kwa munjori no te ora ritaya ugiagwitha Arũyarũ no kwendete na urietiania west ugiagwitha kungo kwendete ne apambana na chairman wa tiania east ketha amumba untu njuri nie munenkere wa ribu etha east tiania central wina chairman wou ute chairman wa oro na tukureana yau na ugiagwitha kwi baite kubwithe yu ikuirwo baiwira kia njuri ite na habari ya mantu yau na ike tubutu wa Arũyarũ te chairman wetu te chairman otiania atekinya chairman otiania west muntu kama thiara aratiani west ruba wete njuri ekayukiria Arũyarũ matale yao na thikiro lakini ndona agirenye njuri ya ibwe nyingi muno ya njuri ya ibwe nyingi sana nuntu njuri ute yange to musaidi ndi bonjuri tutiriria goloi to anjuri ya na bumire bone kana bweguna ndo yichombe toka tokamenya lo injori kato mami batwe biane nkero kana biarere na bitaigire na wari nunto kinya na ante kumya na to amuika na reta rieto ranjori itowire ringere koro tumuro imuntu aidha ina nyonta kana ina mpara bawire muntu atumaire njori kurutira amerongwe tewe tawichi endia kana ikathia
nake ya wika thito murumite ibiri bingia weta nara ngo bana kuwa ibiri nakaua michietio ni ibiri tuimwanya muno muchietio ni usoya yini ibiri ni o itomba ko bwana nua kinya itia muteka noke nama le ya tumuritana nyanjori tukumya aro menyinge au meterua muno atwire nguine munene wa Kurwamira sub location kana tukumya division dirieketa kinyenya nara tuita ke na muntu alekero bichi kwi no tuita tula tuke ya muntu akanire nyoto ngori antu enda ta kinya no itu na njori eteweritu mantu yau na njori no mwange bwethie karokine muno ya choka with immediate effect wara oro elari ete muntu aso cause one itobio tuma atumira rietora njori ai muntu bothogu Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.